umqeqeshi weKaizer Chiefs uErnest Middendorp uye wanxusa abalandeli beKaizer Chiefs ukuthi ke baseke leli qembu malizodlala ke nayo ke iBaroka emidlalweni wabo wokugcina wayo ke iAbsa Premiership. Uthe uMiddendorp emva komdlalo wabo lana ke bahlulelo na ke iqembu leChippa United ngo-1-0. Uye wathi lo mdlalo loyo azange kwaba umdlalo olula, kodwa ke eziye zezinto ayewayibona ukuthi ke abadlali bakhe bebaluza ibhola nje kalula, kodwa ke uyacela ukuthi ke emidlalweni wabo neBaroka abalandeli bathumele nje imlayezo emihle befisela lona ke iqembu ukuthi ke liwine against iBaroka lizokwazi ukuthi lizowina yona ke indebe yeAbsa Premiership. Uyavuma ukuthi ke iqembu leBaroka akusolona iqembu elilula nje ukuthi ungalidla kalula, kodwa ke ukuthi ke bazimisele ukuthi lo mdlalo lo bawuwine.